Kas saaksite palun rääkida oma kõige halvemast voodikogemusest? Mis on teie kõige halvem voodikogemus? Vesivoodi. I'm ready to grow inside you. It's about to blow when I hit the double jump like Super Mario. Hop out the whip, do a flip, keep it sick. I got the mic in my mouth, gonna whip big. Of all the ways that I'm much better, I keep it hot like a turtleneck sweater. Double jump, Nike Airs with a pump. I don't work K-Swiss, I ain't a chump. Follow my rhythm, follow my flow. Dance to this, drop your hips, just like the program. Fly past it like Logan. I'm known to heat it up with my romance. Step to me when you can. Back in third grade, scaled the monkey bars with no hands. Old school duo with a fresh new sound. Grab the decks, spread the edge and spin them around. Make your body crump, do a double pump. Bouncing all around, make you wanna double jump. Ei täna laulame Alabamast ega ka Grande Riost, vaid Väinost, kes tuli talumees, sai rahad peale Priiast, tahtis ökotalu ta rajada, et teha seal mahejäätist, aga põud pani paska ja kaer ei kasvanud ja veis ei väljutanud väetist, aga jumalal on aineid veel. See on botaanika ja osadele meeldib hoopis see. Ja Väino sai teada, mis on THC. Talu jäi võlksi, kui üle soot otsil ja Väino ohkas, mis ma siin lootsin. Eit oli närvis ja luud käes röökis, et kas nüüd surnud send jootsin. Eit mine munni, ma ei jäta veel jonni ja need asjad siin ei jää nii. Võtan aja maha, panen Netflixi käima ja vaatan sealt Breaking Badi. Sest jumalal on aineid veel, see on keemia ja osad arvavad, et see on cool. Ja Väino saigi teada, mis on opium. See oli täpselt see, kui Stani lammas välja ju. Paneme veits lubrikanti siia vahele. Hakkab paremini minema. Brother, 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 look, seeing you like no other. Listen very close, cause I don't like to boast. Instead I tell the tale of the French who prevail through the Mr. Crazy Rabbits who are always on his tail. Rent ain't on sale, your roomie starts to wail. Get caught with stolen goods, then you will go to jail. If you go to jail, then who will pay the bail? To put you back to France on a ship with a sail. Escargot, Lucy and you eat snails.